Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Bunda Konita. Kali ini saya membuat ayam goreng santan yang rasanya tuh enak banget. Yuk teman-teman, langsung aja, ini dia cara membuatnya, gampang banget. Pertama, lumuri ayam dengan air jeruk nipis, diamkan 10 menit, lalu bilas hingga bersih dan tiriskan. Lanjut, ulek bumbu hingga halus. Kemudian siapkan wajan, masukkan ayam, bumbu halus, daun salam, serai, dan santan. Aduk rata, lalu ungkep ayam hingga matang sambil sesekali dibalik supaya matang merata. Jangan lupa tambahkan gula, kaldu bubuk, dan air asam jawa. Masak hingga air menyusut. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm in. Setelah ayam selesai diungkep, bisa langsung digoreng di minyak panas sebentar saja. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I Untuk membuat sambalnya, ulek cabai, bawang putih, dan garam. Tambahkan sedikit gula dan micin, ulek hingga rata. Kemudian siram dengan minyak panas, aduk hingga rata. Jangan lupa dicek rasa ya teman-teman. Sajikan ayam goreng bersama nasi, sambal, dan lalapan. Jangan lupa juga es teh manisnya ya. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, teman-teman bisa membuatnya untuk stok makan sahur. Praktis banget, tinggal goreng, rasanya insya Allah enak dan bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Selamat mencoba teman-teman. Bila ingin disimpan, setelah ayam diungkep, biarkan dingin suhu ruang, lalu masukkan ayam ke wadah tertutup dan simpan di kulkas atau di freezer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.